لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sin kami aram Islam, alhamdulillah, yawat naisab in waktu sin kita niyo, waktu sin guru nato, mahamulya, amo in tag suko long ta sin waktu nato ini insyaallah, na murah-murahan, na amo in manay kita ng marayaw, sin pangadyan sa pagpatungtong katutan niyo, sin ini guru nato insyaallah dahil haamuin pangadyan itukban niya kato waktu ini insyaallah tinako magpalugay in guru nato amoy and director sin Holy Quran Islamic Center dito ka Mampang mayroon na roing na Sheikh Saber Umar wa yatafadal fadila to mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palangguan ng mga agama Islam, ini ya yari na isab kita niyo nakapag-alok ha tiranan sin TV Islam atau Islam TV ini. In pengajian nato amo na in amo in kesulat doon ha kuan yon maudu amo in ujubut tathabbut fil akhbar. Ini ya wajib so pamaon mga suy-suy damatang kato na wajib kita mamaritsa muna ataw kasubik kleranta muna in suy-suyaon banal ka ataw kawakan siya bunal na amuyaon in maudo na to ha adlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini mga palangungan ng mga agama Islam na tinitinggil in pakarajaan yaon sin pagmabuga fa Allah Ta'ala. Haparma sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran, panawag-tawag sin Allah Ta'ala katutaniyo surah Ali Imran din na ayat hanggatos 2 sampai pahanggatos 1. Sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Diha ini mga palanggungan ng mga agama Islam, mga ayatan at tawag kaamuin, 4 ayat ini na nawag-tawagin Allah Ta'ala ha mga ipon niya mga bariman fa Allah Ta'ala. Ini ya may tatiwagat ini amo in sila in tiwag sin Allah Ta'ala sabab sila in nagkahagad daakan sin Allah Ta'ala. Iban sila in mga manusia ti matayong kapanawag-tawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab
nagsisipat sila sin amanu. Hati niya na maritaya sila fa Allah Ta'ala. Muna-muna tawag sin Allah Ta'ala doon, nalong niya ittaqullaha haqqa tuqati. Hati niya naraak kita ni sin Allah Ta'ala amuin pagmabuga. In pagmabuga pegiyan, at taqwa ma'naha fil lugha an tattakhidha bainaka wa baina ma takrahu wiqaya wa hailan yahulu bainaka wa baina ma takrah. Tinya, in pagmabuga pegiyan ha makna haluga na haminang kau ha antara mo iban antara sindi mo kabayaan yaun hati niya amo in tampan atawa ka taming. Na muyat timpegiyan amo in pagmabuga biyayan. Biyalong ta sa pamain kita mabuga kita sin hagkot. Una hinangan ta sumadiya kita sin mga tamungan ataw kaamo in makatabon hanggaw tawaran ta amo in mga madakmol biyayan. Ataw kaamo in mabuga kita sin amo in paso biyayan na sumadiya kita sin amo in mga makatampan kato din na paso yaun. Na mayat din pegiyan amo in pagmabuga pegiyan dia ini. Ha in taqwa pegiyan natin ya fataqwa Allahi ma'naha an taf'ala ma amaraka Allah subhana. Hinangan mo hindi inidaakan sin Allah Ta'ala kay mo. Na may tahinangan mo ragyaan sawabahu. At niya inangan-angan mo supaya makawa mo intutumbasan din Allah Ta'ala. Wa an tatruka ma'siyat Allah khawfan min iqabihi. At niya tinggalan mo penglangan niya atau kapag maksiat ka niya karena mabuga ko siksaun niya. Na may timpiagian pag mabuga. Yan. Namikyan natin niya haqqa tuqati. Amo in pag mabuga sa bunal pegian na tinya di tuminggal imanu siya hadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tuminggal imanu siya din hadakan sin Allah sarta subay ni hinangan tuod biyan. Namikyan ayaw siya huminang simpiang langan sin Allah Ta'ala. Iban subay niya aniban tuod piang langan niya. Amoy at impiagian amuin pagmabuga fa Allah Ta'ala. Longi Abdullah ibn Mas'ud. Impiagian long na ittaqullah haqqa tuqatihi na ayuta'a fala yu'sa wa ayudkara fala yunsa wa ayushkara fala yukfar. Long Abdullah ibn Mas'ud. Tinya, subay magtaat ko fa Allah Ta'ala, iban ayaw mo siya sulangan. Tinya, di mo siya sulangan biyayan. Iban tumtuman mo siya, ayaw mo siya kalupahan, nakalupahi biyan sa lama-lama niya. Iban subay ko magsyukur ka niya, iban ayaw ko magkupur ka niya. Na muya timpiagian amuin, tafsiran Abdullah ibn Mas'ud at tungod sin pagmabuga amo in sa bunal. Sa gawa in pagmabuga inipegian na hasbal istita'a hati niya rin din kagosan mo biya. Sabab in mano siya hati niya dilan sa sin Allah Ta'ala singgaws amo illimited siya hati niya awan tugtuban niya biya. Na amurat hati niya in kagosan tabiyan amo in dan din kagausan ta biya natin pagmamuga. Biya parmasin Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Kabuga kaum fa Allah Ta'ala rin din kagausan ni. Na dia ini in manusia amuin himihinang sindaakan na karna supaya niya madawhatin karayawan din Allah Ta'ala to katutumbasan. Iban manusia amuin imaanim siya simpiang langan hasuk hakarna sim mabuga siya siksa ang sin Allah subhanahu wa ta'ala na mahinang niya sa zaindin ni kagausan niya. Iban pangagad niya hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Artinya, din ininda akan apabila da akan takamulon sin Rasul sallam, sin uno-uno din ng mga pakaragyaan na hinangan nyo na sadza hindi ning kagosan niyo. Apabila long taamuin, lelang ta kamo sin uno-uno pakaragyaan na anibin niyo harendi ning kagosan niyo. Adena sabab yaun,
nasubay imanu siya hati niya al-hirsu ala al-asbab al-muaddiya li husnil khatimah. Tinya imanu siya subay siya tuod, tinya magmut-mutod siya. Huminang sin mahinang sabab apabila long taamuin muy siya hadarat sin Allah Ta'ala ilas sin hinang niya amuin hinang karidaan sin Allah Ta'ala. Halasin ayat ya tulong niya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mana niya tinya di kita mikimatay nara kita sin Allah Ta'ala ayaw kamulong ni mikimatay buat malingkan in kamu amo inhalom kamu sin pag-iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pa rin mo inkamatay yaon mga palangungan na mga agama Islam na biyadillah. Natin niya Allah Ta'ala in control kaniya biyayan. Sa gawa, subay pataptapan si Manu siya in iman fa Allah Ta'ala. Pakusugan niya in iman fa Allah Ta'ala ibang paghinang niya sin mga daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada na sabab yaon natin niya apabila muhi siya pahadarat sin Allah Ta'ala na dihilan siya sin Allah Ta'ala sin husnal khatimah. At niya kamatay amuin sa rayo-rayo kamatay biyayan. Ada na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam na tiap-tiap manu siya wajib siya subay niya gayunggungan in agama niya. Ayatamasaka bidinihi iban wa ayasbir alayhi uno-uno lang taamuin pasuhagot ataw ka uno-uno na kalabayan niya din ang mga masipit biya na subay siya hati niya masandal iban masabar siya subay siya masabar biya yan ang mga pakarakyaan niya hadi na sabab yan natin niya supaya amuin mapatay siya di siya patayin sin Allah Ta'ala hakalong sin kangian biya. Nadela sabab yaon hisyo si imanu siya hati niya ingkabuhi niya timay tay hapagtaat fa Allah Ta'ala ibang pagkasi fa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibang rasul niya nasa banal tuod imanu siya yaon nahinang niya insarayo-rayo amuin husnal khatimah. Imana hati niya nahinang niya sa rayo-rayo asbab apabila patayin siya sin Allah Ta'ala doon na kamatay sa rayo-rayo biya. Ada pa ni manu siya amuin himihinang siya si mga maksiyat fa Allah Ta'ala. Himihinang siya si mga sulang ha mga kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na subay aniban si Manu siya yung mga biyayan. Aniban si Manu siya. Inuwagib doon natin niya hamanu siya ad-da'watu ilal i'tisami bi syar'illah wa kitabihi. Tina inuwagib hatiap-tiap Muslim na subay manawag-tawag siya hasupaya yung mga Manu siya makagayunggong sila sin lubid sin Allah Ta'ala atau kasara sin Allah Ta'ala ataw ka kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan biqaulihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tiniya pangagad ha parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala long niya gayunggong kamu sin lubid sin Allah Ta'ala sin katanya. Imana niya hati niya agama niya. Tiniya ayo kita niyo damawhat ataw kalumawang sin agama dugay din na agama sin Allah. At niya doon kita niyo magpahugot ha agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya madawhat na to hakamatay na to in husnal khatimah biyan. Nadamikyan natin niya in agama sin Allah Ta'ala yaw natin niya pagayungungan ka to na aon saraniya. Unin saraniya amo in kitab sin Allah Ta'ala. Amo yaon in aturan niya atawa ka amo in sara niya amo in kitab sin Allah Ta'ala amo na in Quran. Na dahil sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam nayari na kato in kitab sin Allah Ta'ala matampal tiniya hawno binaybayan mataod
Dahil na mga katautay manguran sin kita niyo, magsalas sin kitab sin Allah Ta'ala at tawag ka amuin, mag-translate sin kitab sin Allah Ta'ala. Kingatan na to na doon, inuno-uno daakan sin Allah Ta'ala, iban pianglangan sin Allah Ta'ala, iban aturan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ayaw kita niyo mutas, dahil na kitab sin Allah Ta'ala, ayaw kita niyo lamawag sin sara, dugay din na kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di kita ni magkamal namikyan ingkatan kakahinang na to yaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam patuman sin kita ni ayaw kita ni mutas din kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam suwe kita ni magad haden diin inahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab apabila imanu siya tinya gumayunggong siya sin lubid sin Allah Ta'ala, iman na niya agama sin Allah atau ka kitab sin Allah Ta'ala, amo na in Quran na masalamat siya din ha kahiluhalaan sin dunya, iba masalamat siya din ha mga azab haadlo kiyama insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Bialong ta mga sapanton amuin mga malumos siya biyan na masalamat siya din na amuin tubig yaun, amuyatin maana niya biyan. Sebab yaun hati niya ilubid amuin kaya ulinan mo biyan. Lain kita niyo ini mga palangungan na mga agama Islam. Ang zaman na to biyaun na ingkabuhin na to, yari kita naglamugay hamuin ginis babarapa den ha mga kapit na pitnahan, iban amuin kangian den ha mga bangsa insan biyan atau ka mga manusia. Sa pabilalong ta amuin gimagayunggong kita kitab sin Allah Ta'ala na malepas kita atau kamasalamat kita din ang mga pakarakyaan yun. Bihari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya fa innahu may yaish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bisunnati wa sunnat al-khulafa al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinia losin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa benar tudlong ni hisulong niya din kanyo hati niya mabuhi siya sinamo in puasing kataikot ko imana ni puasing kamatay ko na tanto kakitaan niya in pagsulang si mga manusia biyan landong matao din pagsulangan atau wakat magtumpuk-tumpuk ki mga manusia biyan hatiap-tiap tumpukan yaon imuulin sila sin aturan nila biyayan. Na dahil sabab yaw nun sin Rasulullah na fa'alaykum bisunnati wa sunnat al-khulafa al-mahdiyyin ar-rashidin. Tinya wajib, tinya subay kita tamaytay atawa ka kaminang sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay makna niya kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban kakahinang sin mga khulafa ar-rashidin biya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tamassaku biha hati niya pa kayunggungan tud kita biyan sin lubid yan iban sampai amo ipahugot tud hati niya nagdaklong niya wa addu alaiha bin nawagiz hati niya long niya kut-kutan niyo tud sinamo in mga bugang niya imana niya hati niya di tud kita pangutasan din ha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban kakahinang sin mga khulafa ur-rashidun biyakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sabab sila in nakura sin mga Muslim hapwas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian biyabaita pan sin Rasulullah wa kad akhbara sallallahu alaihi wasallam annaha satakunu fitan qalu wa mal makhraj minha ya Rasulullah qala kitabullah. Ibana mo in la sinalisya tulong sin salam wa iyyakum wa muhadatsatil umur. Hati niya nag-ayaw-ayaw tulong in Rasulullah sallam hati na di kita pahinangan sin kakahinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban wala na hinang sin ufat amo in khulafa ur-rashidun. Namikin bibayta niya pati niya tanto tudlong niya maon in mga fitna biyayan maon in mga fitna hapwas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano si mga sahaba wa mal makhraju minha ya Rasulullah. Nasa pamalong niya damatang mo waktu amo impit na yan. Na unulong niya inhinangan na mo amo in
Uno, inagaran na mo supaya kami makagawa din ng mga pitna yan. Supaya makagawa kami din ng mga pitna yan. Nalong sin Rasulullah long niya kitab Allah. Hati niya, gayunggong kamu ha kitab sin Allah Ta'ala amo in Quran mulia. Tinya, yaun hati niya, doon kita paagaran na kitab sin Allah Ta'ala yaun, supaya kita, din kita makakadto pa amo in mga pitna piyagiyang biyayan. Demikian biyabaita pan sin Rasulullah hadis niya long niya, innani tarikum fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Sabna tudlaw niya kako ini manaikot na ko kaniyo. Sa gawa, tinyabinan ko kaniyo apabila gayunggungan niyo inbinan ko yaon na di nakamutut malong sa lama-lama niya. Hindi na tut kita malong sa lama-lama niya. Hapwasin Rasulullah. Uno yan, hati niya. Kitab Allah wa sunnati. Amo na in kitab sin Allah Ta'ala. Quran mulia. Iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na din ang sabab yung mga kataymanguran na mga agama Islam. Ayaw kita niyong mutas. Ang kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan nato yung kitab sin Allah Ta'ala. Paduman nato pag-agama nato. Hakabulugay sin kabuhig tadiya dunya. Namikyan hinangan nato in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kudwa amuin suntuan nato singkatan kakahinangta. Then di ininahinang niya na pagmut-mutan tun si manusia supaya tamahinang. Namikyan din di iniwala niya na hinang na ayaw ta igana paagama haminang kita si mga pakaragyaan wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na din ang sabab yaon na piyawagid tun ang mga Muslim. Hati niya al-istima'u ala al-i'tisami bil-kitabi wa sunnah. Tinipiyawagid to ha mga Muslim, subay sila maghambuok sarta, gimagayunggong sila ha kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adena sabab yaon, mga palangungan na mga agama Islam, ayaw kita amuin huminang si mga pakarakyaan, amuin kagustuhan ta, apabila bukan halom sin agama biayan. Namikyan pati niya ayaw kita minang sin mga hikakahinang sulang ha kitab sin Allah Ta'ala iban sulang ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay kita niyo gumayunggong ha kitab sin Allah Ta'ala iban doon kita niyo matibu ka kitab sin Allah Ta'ala. Sabab amo yaon impiagian amo inkiamaa amo in mga manusia naghambuk piyan na doon sila naghambuk ka kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallam. Adena sabab yaon nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginiya inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sabanan to din Allah Ta'ala nagrida siya kaniyo apabila mahinang niyo intong kaginis ini. Namikyan natin niya in Allah Ta'ala mabansi siya mahinang singkitan niyo into pakarakyaan. Tinya, into yaon ipahinang ka to sabab doon magsabab inrita niya. Nabikyan into yaon paanibang ka to hasupaya di siya mansikato biyayan. Ikaysa din na mo in pakarakyaan niya ulong niya yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Hati niya nagrida in Allah subhanahu wa ta'ala sin magtag-i kung kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat kita niyo tudyo mato fa Allah ta'ala iban liyalaan kita niyo sin magsyirik pa Allah ta'ala bisan hanggat yun tinadi kita niyo pasakutuon na tawag ka pasyirikin fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kedua niya wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tinya pagayunggungan kita halubin sin Allah Ta'ala imana ni agama niya imana niya amuin sarasin agama niya amuin kitab sin Allah Ta'ala Quran. Tinya doon kita niyo tinya gumayunggung nga pakarakyaan niya. Iban ayaw kita niyo magpulak kanan. Amayatin karidaan sin Rasul sallam kaatubiyan ikadua.
Inikatuniya wa an tanasahu minu man wallahu Allahu amrakum. Hati niya, hisyusyuin amuin, kaya hanglaan, sin pakarakyaan biyayan, imana na siya innakura si Muslim, upama niya siya inahinang nakura si kauman, na subay amuin, ayaw kita niyo mahaman, ayaw kita niyo amuin, malupa, bangon dia mga kamalian biyayan, mahinang nila, na subay ta sila patungtuman biyayan. Subay sila patungtuman biyayan. Na din na sabab yaon, sabab ipatungtum ini magmumpa at hatao bar iman fa Allah Ta'ala, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Na din na sabab yaon, na hisyusyuin kahanglaan, simpakarajaan si mga Muslim atau kanakura biyayan, na subay patungtuman ta siya apabila kakitaan ta siya, magkagawa siya din kakahinang kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In wayakrahu lakum salasan, tinya in kabansiyan niya biyayan, amo intong kaginis. Uni intong kaginis siya, lang ni al-kid wal-qa. Imana niya, amo in, mano siya, amo in, mamung sa zabiyain sa himumungan niya unwayroong kasabunalan niya. Tiniyawakan amo in halom sin aturan biyayan. Tinya onok tulong ta amo in mga puting biyayan, atau ka mga pitna biyayan, atau ka mga limot biyayan at katay manguran biyayan, na apabila mahinang tayaon na munsiin Allah Ta'ala katutani. Ini kedua niya na kathratus su'al. Tinya matao din amuin pangasubuta, bisan kay ngatan tanan mga subo kita. Uni maksuran taron, on waktu na supaya hati niya makapagpakuntis ta biyayan, in amuin mga tao, mga makahati biyayan. Ikadua niya, imaksud biyayan, hati niya kay ngatan mura, tiniya mga subo ka, on waktu bang di ko kaamuan singgawa biyaon, na gura-gurahon mo in tao yaon. Na din na sabab yaon, na apabila mahinang ta impakaragyaan yaon, na kaunsin kita sin Allah Ta'ala. Ini kato niya na idaatul mal, hati niya, pengandulang kita sin Allah Ta'ala pangalta, naon waktu na usibahan ta habakan aturan. Hatin usibahan ta in alta yaon, habakan aturan sin agama biyayan. Na din na sabab yaon, na pabila mahinang tayad to, na munsin Allah Ta'ala kato biyayan. Kita rin mga ayatan niya, la tubadzir innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ayaw kolong niya mag-usiba sin pangalta mo sin Allah, sabab mga tao nagpangusiba sin pangalta, na mga tao yaon na kataw tay manguran si mga setan biyan. Aliyado billah. Namikyan, bibayta pa sin Allah Ta'ala, lang niya, inna Allah la yuhibbul musrifin. Tinilalang kita sin Allah Ta'ala sin magpangusiba sin alta, tinya magbalangya kita habang akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila magbalangya kita habang akan sin Allah Ta'ala, di maitong ibadat fa Allah Ta'ala, na nabilang kita mo in nagpangusiba kita sin alta tabiyayan. Na maig kita din alasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam. Indul sin ayat niya, hati niya, amuin, dakin Allah Ta'ala amuin, tiniya, ipatumtum kato inzimato amuin na kauna, biyayan. Din ang mga tao doon Madina, biyayan. Tinyalong niya, wadkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'daan fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan. Sababan yaon si mga kanog sin ayat yaon, na on doon Madina mga tao, before sin paglain sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagkukontra sila. Pila inlugay sin pagkontra nila, tinya kulang labi atau kalabi hanggatus tahun. Amo na in kabila Aus.
ibn Khazraj. Sa baban sinamuin, nakahijira mong kanilang in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahinang sila magtotay mangudaaga masin Allah nagkasilasa, magpatiagi na mukpahamok. Din ang mga ginawaran nila palabihon nila in, tay mangot nila na natibuok sila, nakabalik yung pagkasilasa nila. Parahal, labi hanggatos tahon sila nagbubuno biyayan. Sa baban sin agama Islam na nahambok sila, nakabalik sila mong pahinan, amo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yan natin niya, mga pitna biyayan na wala ralong taamo in nakatatapok katutan niyo, mga pakaragyaan yaon, sabab in pakaragyaan sin mga sila, dugay nin agama nila, na inkabayaan nila, ha antara si mga Muslim, na itharatul fitnati bainal muslimin, supaya sumaplag in fitna, ha antara si mga Muslim yayan. Kita nato na in kakahinang si mga sila. So pamaon, tinya mga manusia di magsulot din ang mga pihak si mga Muslim biyayan. Paano waktu biyayan natin niya na suportahan nila ni Hansi Pacquiao haipabuno in Hansi Pacquiao. Na yan din ang mga pakaragyaan yaon sin mga Yahudi, ibang mga Nasrani, supaya mapulak kanat in mga Muslim biyayan. Na din na sabab yaon na hangkalon sin Allah Ta'ala na raaktud kita ni biyaya natin niya itakullah haqqa tuqati hati niya subaya ang katuin pagmamuga sa banal pagmamuga biyaya supaya di maon ang mga pakaraykyan niyo sabab in sila yaon kimukontra pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na inkabayaan nila na ayufarriqu jama'at al-muslimin supaya mapulak kanat yung mga tumpukan si mga bangsa muslimin gayan. As din inya natin din pansin zaman na kauna sampai na amuin na zaman tabiyayaon. Yuriduna ay yufarriqu jama'atana. Yuriduna ay yushattitu shamlana. Yuriduna an la najtami'a ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hada ma yuriduhu lana al-ada. Na yan hatin niya inkabayaan si mga kimukontra fa Allah Ta'ala iban Rasul niya hatin niya mapulak kanat in mga tumpukan si mga Muslim iban maig inkusog si mga Muslim iban di sila makaagad hakabayaan sin kitab sin Allah Ta'ala iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diwog na tura in mga pakaragyaan amo in mga jimato amo in mga nakauna biyayan. Tiniya natin niya katan na to niya nakagawa kita ni pamintangan din ang mga nakauna mga tao biyayan. Na din na sabab yaunangkan noon sin Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a pagayunggungan kita halubin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sabab yaun mga palangungan ng mga agama Islam. In mga pakaragyaan al-umuru lati yatahaqqaqu biha al-ijtima'u wal-quwwatu wal-i'tilafu lil-muslimin. Mga pakaragyaan amuin mabanal doon ipaghambog si mga Muslim iban mabanal doon inamuin kusog nila humugot in kusog nila iban pagsuma sin pangatayan nila atau kapag kasilasa nila na amuin ayatan sinalalaw ni anta abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Artinya narakita ni sin Allah Ta'ala magtibo ka pag-ibadat fa Allah Ta'ala iban patay kuron kita nyo din ang mga hinang kasyirikan fa Allah Ta'ala. Namikyan natin niya pagayunggungan kita nyo halubid sin Allah Ta'ala singkatan iban ayok kita niyo magpulak kanat biyayan. Iban, tinya patumtuman na to in hisyusyo in amuin kaya hanglaan sin pakaragyaan sin mga Muslim biyayan. Tinya bang o mga kamalian niya biyayan napatumtuman ta siya biyayan in mga pakaragyaan niyo. Na din na sabab yaw natin, yan hadis ini tinya nagdaag ka to in Rasul sallallahu alaihi wasallam
hatong kaginis. Ikaysa, daakan niya na wihdatul aqida. Hati niya magtibo, kita niyo, hamuin aqida pegiyan. Amunain, himumungan ni an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hati niya, magtag-ipon kita ni fa Allah. Mag-ibadat kita ni fa Allah Ta'ala. Iban ayaw na to lamuran, in pag-ibadat sin kasyirikan biyayan. Ang kasyirikan ini mga palanggungan na mga agama Islam, matawalin ginis niya, ang syirik dakula, ang syirik asibi biyayan. Na banggita kay ngata ni mga pakaragyaan yaon, na tanto tulad niya makakaong kita pa mga hinang yaon, biyayan. Ini kadua niya amo inda akan sin Rasul sallam kato, na wihdatul marja'i wal masdar. Hati niya, maghamok kita ni sin amuin, mag-solve sin amuin mga problem sin kita niyo, biyayan, ang amunain al-i'tisamu bihablillahi wa admu tafarruq. Hati niya gumayunggong palubin sin Allah, agama sin Allah, kitab sin Allah Ta'ala, iban ayaw mutas din ha, kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kato niya dakan sin Rasulullah na wihdatul qiyada. Imana niya hati niya, amo ilong niya wa antanasahu man wallahu Allah. So pa maulong tabiya mga nagnakura biyayan. Ngayon na mga pihak si mga Muslim biyayan, hati niya, mga sala kakitanta kaniya, na patong tumunta siya, baka namuin, magtuy kita, mag-organize, suminang kita si mga tumpukan biya ini biyayan. Hati niya, doon kita hati niya amuin ang mga pakaragyaan yaon. Amoy at tinda akan sin agama. Biyayan, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Hati niya, patong tumanta, mga amuin sila, kaya hanglaan sin Allah Ta'ala sin pakaragyaan si mga Muslim biyayan. Bukan amuin mutas kita, huminang kita sin amuin grupta atau katumpukan tabiayan. Na din sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam na nahinang tain long niya ad-dinun nasiha. Hati niya in agama ini na subay ipatumtum subay panghindo siya ha mga manusia diyan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ipanghindo kaniya. Na din sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Hati niya, kita nato bihayaon na zaman nato amuin, on mga kakulangan, din ang mga society sing kita ni biyayan. Na uno ubat niya, ilayul khilal wa naqs al mawjudu fi mujtami'in. Hati niya, biya din yung pag-ubat sin amuin mga kakulangan, ataw kaamuin mga kasalaan din ng mga society tabiayan. Na mayroon doon kayong biyayan. Hati niya, in pag-ubat ka niya na al-islahu ma'at ta'awun. Hati niya, repairan ikahalan si mga manusia, serta magtulong tabang imanusia. How no magtulong tabang? Alal birri wa taqwa, magtulong tabang sila haamuin pagmabuga fa Allah Ta'ala iban amuin ikadohat atau kahinang marayaw. Na mayat tuin pa. Ini kadua niya arruju ila kitabillahi wa sunnati rasuli. Hati niya, magbalik kita mong pakitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mayat tuin mga ilag atau kaamuin ubat wa tanasuh wal amalu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Hati niya, pauna ni amuin pagpatumtumi ataw ka mag hati niya tiap-tiap pagpupi hati niya kakitan niya tay mangud niya hati niya wala kimugdan haaga masin Allah Ta'ala yung kakahinan nasugay niya patumtuman biyayan. Hindi na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam, hindi na mga sabab amuin mga pagpulak kanat si manusia na ikaysa din ang mga asbab na mukhalafat manhaj as-salaf min sahabati Rasulillah. Hati niya, makamutas kita din ang mga aturan atau kaamuing kakahinan sin mga salaf atau ka din ang mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban nga magat kanila. Sabab in sila niyaon na yasiruna alayhi manhaj fil i'tiqad wa manhaj fi da'wati wa manhaj fil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa manhaj fil hukmi bainan nas. Na ingkatani yaon natin niya
in gayunggungan nila, amo in itiqad nila, in akida nila, ibang dakwa nila, ibang pagdaak nila sininang marayaw, ibang panglang nila sininang mangi na ngiyamagad doon hakitab sin Allah Ta'ala, ibang sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab mga palangungan ng mga agama Islam, din ang mga khutura atau ka mga khatar biyan, din ang mga akida tabiyan, maka kuang kato na amuin, makabutas kita din ha amuin kabayaan sin Allah Ta'ala. Makahinang kita sin kakahinang amuin, makan halom sin aturan sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam, na pabilaing kita amuin mga manusia, amuin di kita amuin magad haaturan sin kitab sin Allah Ta'ala ibang sunnah sin Rasul sallam, na muklas kita din ha amuin sa lingkat-lingkat umat. Sabab hambuk din ang mga kuwan yun natin niya siya sanglit sin Allah Ta'ala in umat at zaman na to bihayaon, din naman ang zaman sin Rasul sallam sampai pa zaman na to bihayaon, na on mga kakahinang nila amo inlon sin Allah, kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tinya maong kita sa rayo-rayo manusia apabila di kita magbati laul, manawag-tawag ha mga manusia sin karayawan, na supaya manusia makahinang sila sin karayawan. Namit di kita magbati laul sin manawag-tawag ka manusia hasupaya manusia makagawa sila din hahinang di kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta amo in kita nag-iman kita na maritiyaya kita fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biayan na din na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam, na ayaw kita tudmuta sa kitab sin Allah Ta'ala ibang sunnah sin Rasulullah. Dahil ang mga sabab amuin mapulak kanat in mga manusia. Dahil ang mga sabab na al-istima'u ilal akadibi wa nahwaha. Apabila humasil kita si mga amuin mga suy-suy. In mga suy-suy yaon natin niya suy-suy mga puting biyayan. Tinya weroon punan bakan guwa din na kitab sin Allah Ta'ala, ibang bakan guwa din na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na din na sabab yaon na maon-in pagpulat kanat atau kamabutas kita din ha mga pakaragyang biyayan. Na din na sabab yaon natin niya inwajib ha manusia. Wajib katutaniyo at tasabbutu wa admu tasarru'i. Subay kita ni so pamaong mga suy-suy amuin sumampay katubiyayan atau kakarungugan tabiyayan, na subay kita hati ni ayaw kita mag-usos sin agarunta in pikilanta sa gawa, na subay kita amuin mamaritsa matupang mga tao yaon atau kaamuin haunin giwaan sin istorya yaon hasupaya uno bayang bunal ka atau ka puting biyayan. Sabab hambuk yaw din ha mga suy-suy amuin mahina nga niya mapulak kanat imano siya apabila magkahagad kita si mga suy-suy biyayan hadikta na kleron matupa amuin unan niya. Hadina sabab yaon alon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha Suratun Nisa ayat kawaluan tagtulong niya, wa idha ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kita ni ba mga palagungan na mga agama Islam, apabila lon sin Allah Ta'ala maksud sin ayat na matangkan yulong niya yung mga pakarakyaan biyayan hati niya dena pakarajan ikasan niya atau kaamuin kabubuka ang biyayan na ayaw kita amuin natin niya, ayaw kita mag-usos tudla biyayan tin niya ibalik naman to pa amuin kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul kita untay pakaragyaan yaon. Apabila long tati niya makabalik naman to pa pakaragyaan biyayan na kingatan tahat niya uno in kasarna lang biyayan. Sa gawain Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa babansing kalabihan niya na
Beken kataan amo manusia makaagad na pamando si setan. Tinya tiyo-tiyo sadza mga manusia malepas din ang mga pamando yan. Imana niya mga palanggungan ng mga agama Islam. Tinya biya ayatan ini ha suratul Hujurat ayat 1. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dahil sa piyaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Apabila long niya sumampay kaniyo insuy-suy yan din na tumpukan, dugain din kaniyo. Biyayan. Ataw ka din na dugain amuin family biyayan. Ataw ka din na mga pihak si mga manusia biyayan. Na ayaw ka mulong ta amuin mag-usos. Hati sa pamadimatang insuy-suy. Long niya, sila kuha niya to si Madia, hati niya mamuno kaniyo biyayan. Ayaw ka mag-usos, hati niya amuin kamuang kanila, hati niya mamuno ko isa biyayan. Ayaw ko mag-usos biyayan. Sa unang hinangan mo na tataakkadu min sihhatil khabar. Hati niya kleranta na inamos suisi bunal ka atau kabukang bunal biyayan. Sabab bang mag-usos kita minang sing kabayaan ta biyayan agaranta in kabayaan ta yaun na hapwas sinamuin naghapin na biyatin niya jimato na impakaragyaan ta ampat ta kay ngata ni bukong bunal in suisi yaun na tanto tuod amuin magsusong kita haplas niya. Na din sa mapyaon, na babaway rumpad si Mazato, na subay amuin paonan tain amuin pagpamaris sa bihayan, hasupaya di maon in mga pakaragyaan mangi haantara si mga Muslim bihayan. Ninayat yung pipanog sin Allah Ta'ala din ha bani mustalak. Ibani mustalak yaw natin niya, mga tumpukan simon sila agama Islam. Pag-umos bihayan, na nagdakin Rasul sallallahu alaihi wasallam matukan nila amuin sumukot sin zakat nila biyayan. Ang sagawa si mampe in suy-suy hati niya mga tao yaun hati niya di na sila magdihil zakat biyayan. Yato suy-suy hati niya si mampe matu pa amuin naraak yaun sin Rasul sallam. Na di na sabab yaun wala na limos madto in mga naraak yaun. At niya sibur along niya, di na sila magdihilong niya zakat biyayan. Sa gawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ito nag-usos kanila, biyayan hahingga piyapanog sin Allah Ta'ala in ayatan yaun. Mahuli, di matang mong kanila in nakurasin amo in tumpukan yaun, nangayo kamaapan, ibang biyayitaan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naraak sin Rasulullah harap mantu kanila kamawasin zakat nila wala si mampi mantu kanila. Bakan imaksud amo hindi sila magdihil zakat sa tiatagaran nila amo naraak yaun amo kamawasin zakat yaun. Na din na sabab yaun na hangkan wala nag-usos in Rasulullah. Apabila nag-usos siya na maonin dusa biyayan dakula biyayan. Tinya bunun mo yung tao, long di na magsakat, pag-uusyan to, magkumbanal insuy-suy na dakula dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayan. Dahil na sa mapyaon na ujubot tasabot, sube wajib, amuin mamarisa in Muslim, hasuy-suy sintay mangud ni Muslim, ayaw siya mag-usos, biyayan, hasupaya di maon, indusa si Muslim, patay mangud ni Muslim, biyayan. Ataw ka di maon in amuin pakarakyaan, dakula biya mga pagbuno ataw kapag binasa uno-uno rin ang mga pakaragyaan yayan. Sabab halas niya law sin Allah Ta'ala atin niya in kaya akong fasikum binaban hati niya in pasik piyagyan na amuin mafhum ataw kamana si fasik piyagyan biyan ha ahlu sunnah na al-khari ang taatillah hati niya makagawa kita din ha pagtaat pa Allah Ta'ala ba magkahagat kita sin suy-suy haway kasar na lang na makagawa kita din ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala na infasik ha amuin taarifan sin ahlu sunnah wal jamaah na amu iman siya huwa man irtakaba kabira min kabairi dunub duna syirk maano siya minang siya dakula dosa dugay din na amuin kasyirikan biyayan na kenganan siya amo infasik biyayan na into fasik hati niya nakahinang siya do sa dakula na sakitul adala hati niya maiging kaadilan niya biyayan
Na iban, la yuqbal syahadatuhu. Di mataymain pag nagsaksi niya biya. Di siya manjari kawaon mo uno-uno o magtiyaw lang hinangan mo siya amo insaksi biya. Di manjari. Sabab hati niya amo infasik siya. Infasik biya, bahkan siya kafir. Sa kawa nakahinang siya dosa dakula biya. Biya lang ta haparman sinallahu ta'ala suratul Nur ayat dena 4 sampai 5. Lawan sinallahu ta'ala والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. In sila lang sinallahu ta'ala amuin bakas sila namimit na at niya ha mga tao amuin mga kababaihan amuin mga bariman fa Allah Ta'ala. Napabilain sila niyaw natin niya nagtuhma sila ha mga kababaihan sin mga hinang zina upama niya hadi sila makapaon sila hati niya makapagwasin upat saksi nila witness nila biyan na subay sila lubakan kawaluan lubak lon sila Allah Ta'ala. Lubakin niyo sila kawaluan lubak biyan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Iban di na sila manjari amuin magsaksi. Uno-uno na din ang pakaragyan biya mga magdagang at o mag-witness, mag-utang on mag-witness doon atawa kapag tiyaon o mag-witness doon. Ang pabilain to yaon matinya bakas siya namimit na nagdara siya sinsuy-suy puting biyan na di na siya sa lama-lama niya di na siya manjari amuin kawaon siya mag-witness tawa ka magsaksi hapakaragyaan sin agama. Yung mga mano siya, yung fasik sila pa Allah Ta'ala, imana niya, bardusa pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, imano siya yan. Malaykan, long taamo, magtobat sila. Hati niya, hapwasin damik ya, di ba, maghinang na sila, hati, magparayaw na sila, di na sila magputing, di na sila mamimit na in Allah Ta'ala, ampunan na indusa na sabab, in Allah Ta'ala, lando mangampun iban, lando ay ulungan biyan. Na din na sabab yaon mga palangungan na maagama Islam, murah-murahan amuin magmumpa at katutan niyo in mga ayatan sin Allah Ta'ala iban mga hadis sin Rasulullah Sallam na sabot na ito mahapon ini insyaallah Ta'ala hati niya i-continue na ito in topic ini ha semuno ini bang insyaallah Ta'ala wera baya-baya na dinasazat insyaallah Ta'ala hati niya biya timupugnaria ini in waktuku aqulu qouli hadha wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yaitu nahin pengajian kita niyo serta amoy dan mga nagkasabot niya ito di madyato antara nito amoy biya mga nal nila biya maluhay parkala makaan kanila hinangon yung mga bihadto sumagawa maugat ito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inkaos din syaitan ikabayat sin Allah ta'ala ito mahinang si nagdarawa bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy nanga ko siya Muslim na inito rin manjari hinangon Allah ta'ala amin kaos ito sampai amoy makahinang na yung tao si langgan sarap Allah subhanahu wa ta'ala. So labit tulong niya, so ay usiatun yung pagkala, bang suy-suy, ati niya, tukilaon marayaw, hatihon marayaw, bang biya din yung kamantanan sin suy-suy ito. Supaya di makapagsusun, bang jumato yung pagkala, dapat bang di madyato na, mahunit na tuan, bawiyon. Aun narunhaan malukpas, dakala inlukpas niya, bukun sa alta, sampai ginhawa, magkaaw ng mga bihadto. Ayat ito rin mapag-ayat sinaraman na ito Islam, amoy in Muslim na suway siya lauta amoy mahantap bihan bukon siya maus suway siya amoy in nanganganal na rayaw sa mga parkala amoy kinangon niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa biyaway tasin rasul lang niya al-ajalatu minas syaitan wa tumanina min Allah in amin kaus dahing ha syaitan in amin kahumpot din ha Allah subhanahu wa ta'ala na inyat to rin ha amin mga suy-suy long ta kabiaksan sin kita mga higadigad bihan isang bukon munal magtuy sumaplag halaw man sin mga muslimin bihan
amoy inlong niya hikuan bihay ni hikuan bihato na yung mga inyang lutuan na ayaw na to pinangun. Aso pa maparihara na to, hindi nawawaran na to tayo na amoy makahinang sin pagsusunan na to. Mahunitin magsusun bang yung pagkala di madyato na. Insyaallah subhanahu wa ta'ala nagkatawa kita ng pengajian na guru na mulia naman jari ibalik po kaniya in microphone nagbalik magsatang si pengajian si kita nyo rin na doa. Insyaallah pati sa pagkakasya. Wa qala rabbukum uda'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. You know, in Somalia and places like this, Allahu Akbar, you will see